Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngomzothule ngokashembe isibongo umafofuka njengetangabanisa banesa bomgosi ngalalo maqedo lalabafowazane kunogatshezi khudla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo umadakene oyishasa ngitsela sila sizothi ikathoyana kodwa eintombini ingase intombini hayi ikathoyane lapha Nhlanzi istophi seyintombini. Oh, istophi intombini. Yeah, istophi seyintombini. Okay. Ake sibuye la mgqilazi sike sifike la ekhaya sibuke yonke imisebenzi oyenzayo futhi nemisebenzi oyiphakamisayo. Ake sibuye kule misebenzi yabantu abasuke bathwala emva kalokho mase baba nezinkinga. Uyakwazi ukukhuculula lokho ake siqale lapho. Ake siqale nje sibingelele Nhlanzi sibingelele bonke abantu ezweni sibingelele nakini bafowethu ngokukhulu nje ukuhlonipha nokuyithoba. Kulelo gama njalo Nhlanzi baningi abantu abaseyinkingeni mfowethu. Yebo. Baningi abantu abaseyinkingeni ngale kokuthwala. Abanye inhlupheko uthola ukuthi bayadalwa noma idalwa isisekelo abasuke behleli ngaphansi kwaso. Kuyenzeka Nhlanzi uthola ukuthi uhlele ekhaya ikhaya likucindezele. Likucindezela kanjani na ekhaya likucindezele ngendlela ukuthi abantu osuke uhleli nabo ngaleso sikhathi ngalesikhathi uzama ukuya phambili izinto zakho ziphumelela bakubambela inhliziyo. Angithi uyabona kuyahamba ke lapho usuyashaya Nhlanzi kuhambe futhi uthola ukuthi abantu izinto ezibacindezelayo indlela abazaleke ngayo ungaqondi kweyibongo uyayibona le nto leyo nokuphila ngesibongo engasisone sakho leyo nto iyakucindezela. Sesingenelela kule umbuzo wakho ke Nhlanzi ukuthi ke indaba yezithwalo yona ihamba kanjani. Izithwalo Nhlanzi zibasizile abantu abanye kodwa abanye futhi ibalimazini. Zibalimaza ngephi indlela Nhlanzi yabona ukuzohamba uthatha uyolanda isithwalo zivele impando zakhe ingenasisekelo noma impilo yakhe ingabalansile ngendlela ekuthenini la uphahla khona uphahla kanjani uphahla kobani kubantu abanjani uyayibona lona. So manje ugcina usushaya ukuthi uyolanda isithwalo ngenxa yenhlupheko kwayisona isithwalo vele sifike sikuthwalisa inhlupheko ungathwala impumelelo uthi uyothwalela impumelelo novela uthwalela inhlupheko uyayibona indaba. So manje ke lapho kusuke sesingenelela Nhlanzi ukuthi sikwazi ukuthi sibalekelele abantu. Lapho ekhaya mina izithwalo ngiyakwazi ukuyidiliza. Mase umuntu nje isithwalo simxakile Nhlanzi ethi umuntu izinto zami kunokuthi ziye phambili ziyaphela more. Yabona umuntu onjalo lapha ekhaya uyakwazi ukuthi alekeleleke. Njengoba nje lezi indumba zimbili kanje Nhlanzi lapha egcekeni kunendumba la engiphethe kona amadlozi akithi ngawathwasela ngazo zonke indlela engisiza khona abantu ngendlela ethinta idlozi nje eclean engena kungcola uyabona lona ngoba abantu kuningi okusuke kubabambile empilweni uthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu akadingisha isigobhu uyidingela amabhavu nje akadingisha ukuthi umgcabe uyidingela ibhavu izinto zakhe ziqaqeke njengawe le ndumba esihleli kuyona le ndumba esihleli kuyona Nhlanzi indumba lephethe amandla onke alapha ekhaya indumba ephethe futhi amandlami alapha ekhaya uyayibona lona. So manje egameni lezithwalo Nhlanzi abantu bayakwazi ukulekeleleka ukuthi umuntu ulanda isigubhu noma ulande inani uyabona isiyamxaka le nto siyakwazi ukuthi la ekhaya le nto simbulalele yona bese simphakamisela idlozi lakhe aqhubeke umuntu aphile ngedlozi lakhe. Okay ake sibuye la kukhona lento yokuthi umuntu kuyenzeka ukuthi ngenkathi uzomsebenza uthola ukuthi wagcatshwa ngento engahambisani nedlozi uyayibona leyo nto ngifuna ukuthi siyibheke naleyo ugxile kuyona ekuthenini ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu efakwe izizwe egcabe ngazo kanti izizophambana nedlozi ekugcineni ebe nenkinga ngifuna ukuthi uyinabe leyo. Yabona lapho Nhlanzi ukhuluma igama impela lapho kuyenzeka ukuthi ngokuthanda izinto ngibuye ngithi nokuphapha uhamba ungene uthi ngapha khona ukuthi usuyagquma usuyakhona ngapha khona ukuthi leyo nto iyalimaza Nhlanzi. Abantu abafunde ukuyiqoqa yabona abantu abafunde kungaba amathatha yabona leyo nto umuntu ungeze ukuthola endaweni yokuthi kunenyanga yokuthi ephethe usuyagijima usuyakhona uyogcaba
akapheli ngisho inyanga usuyaphinde futhi usukhonjwa ngapha kuthiwa hayi ngapha eMozambique eMamboni kunenyanga ukuthi usuyagijima nakhona ufike uyogcaba lento yalomuntu lo ayikaqedi ngisho inyanga lo muntu ophuma kele usuphinde uyofaka enye leyo nto iyodwa iyakwazi ukubulala idlozi lakhe egazini iyakwazi futhi ukubulalela amandla yabona iyakwazi futhi leyo nto iyodwa iphenduka isilwane empilweni yakhe kumoshela izinto zakho ngoba manje owazi lo usuke ethake ngani nalomunye wazi uthake lento izodibana endaweni eyodwa njalo engakusho nje mina Nhlanhla ukuthi abantu abafunda ukuthi umuntu umesebenzisana nenyanga leyo nyanga noma ngakaza yenza umngani wakhe yayibona lona kodwa babe nokubambisana nayo yabona Nhlanhla abantu mebengenza njalo emhlabeni bangakwazi baphile nezinto zabo zingakwazi ukuthi ngeqiniso ngoba uzwa abantu bekhala nje kanje yabona ethi ngayindawo ukuthi ngadliwa ayikho lo nokwazi ukuthi ungahamba abantu abayisithupha bonke bakudlela abantu ngoba basho lo labantu ngempela kho ngisho yedwa nje ophethe ngisho ibhavu ke yabona noma athi isigubhu siphosile asiyenzanga into kodwa ibhavu lakho usho lona nje ngelenze lutho kubantu abayisithupha akukwazi Nhlanhla okusho ukuthi inkingi inawe nokubekezela awukwazi ukubekezela kanti umuntu Nhlanhla ufuna ukwazi ukubekezela lapha ekhaya nje mina kunezinto engihambile ezinye mhlambe kule yaminyaka emibili emithathu edlule yabona ngayilinda ngangatatazela ngayibona imiphumela yazo ngoba ubona ikhali nje ake sibuye futhi la ekutheneni ukuthi wena uyakwazi ukunika umuntu into eqondene naye ngifuna ukuya lapha ekutheneni ukuthi ke uyakwazi ukukhuculula umuntu kodwa uyakwazi futhi ukumnika umuntu into yokuphila kunjalo Nhlanhla lapha ekhaya nje ngiyakwazi mina umuntu ukumnikeza into ehambi yomphilisa lapha ekhaya into engingayenzi mina ile ukuthi ngikunikeze into njengesigubhu nje kanje bese ngithi mina lesi sigubhu uzolala uvuke kusasa sekukhona imali angiyenzi lonto le angikwenzi la umange emlingo mina lapha mina ngiyakwazi ukukunika into ezokwazi ukuthi ikuphilise ngento sokuphila ngayo ndethwa ngithi mina lapha ekhaya ngiyaphakamisa kangithwalisi ngoba phela ukuthwalisa nokuphakamisa izinto ezimbili ezihlukene lezo uphakamisa umuntu sokumphakamisela entweni evela nayo ukuthi iyantekezela ayibalansile but umuntu umumthwalisa sokumthwalisa ngento angenayo la azokwenza khona isifungo sokusacrifice ngento ethile kodwa futhi imvamisa kujwayele ukuthi kube umuntu osacrifice ngayo yabona futhi akubo umuntu okude munezingane kube izingane munomfazi kube umfazi yabona munabazali kuba abazali ngeke uze kube ikhombele kude isithwala akithi sifuna ukuhlukumeza uthudla imali nawe ubuhlukumezekile kanti isiphakamiso uphakamisa phezulu kwento nayo phela ukuthi wena lamandla la ufuna ukuthi ifike kuona ifiki kuona yabona mhlawumbe usuzame 5 years 10 years isiphakamiso sesingenelela lapho ukuthi ke noma wenza isifungo ngento ozokwazi ukuthi ikuleke njengokuthi uhlatshelwe idlozi isiphakamiso sisebenza kanjalo okay ake sibuye ke futhi la ekutheneni ukuthi kukhona umuntu othi umsebenzi nginazo imoto ziyafa ngifuna ukuya lapha uke wathinta indaba yokuthi phambeleni ukuthi kuyenze ukuthi inkinga isedlozini nokubiza into engaqondene nawe nesibongo noma uphahla into engekho wena uyitshela ukuthi ikhona okay ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi nangumuntu unalolo khondola ufelwa izinto uthi uyazama unamatekisi ayafa nawo ake sibuye lapha ekutheni ukuthi lo muntu wenze njani uyakhona yini ukumcathulisa ekutheni ukuthi ezefika endaweni eright umuntu onjalo Nhlanhla ngoba ngikumuntu nje mina osiza abantu lapha ekhaya mina ukuthakatha kwami ngithakatha ngempumelelo ukuphumelelisa umuntu angithakathi ngokuthi ngibulala abantu ngikhulisa abantu ngibekela abantu imibhulelo imeqa ngikwenzi lokho mina yabona ngithakatha ngendlela ukuthi manje umuntu siphoqa into ngenkani kuyena ukuthi ilunge yayizwa lonto ingakho ngithi mina umuntu lapha ekhaya mesisebenzisana naye asizwane sibambisane abomndeni wami ngibomndeni wakhe azi ukuthi noma ehlwelwa ukhona umgqilazi ngizokwazi ukuthi ngithole indawo kulala angezi lapha ekhaya ngoba nakwezosetshenzwa kuphela noma kukhona into ayifunayo ayizwa leyo nto Nhlanhla so manje egameni lale nkulumo esho Nhlanhla ukuthi kunabantu ababhujelwe izinto uthotha umuntu ufelwe imoto mene imoto imali mikhona imali iyahamba kanjalo kokunye Nhlanhla izinto ezinjalo funa kuyibhekisisa into kumuntu ungathathi lento ayikhulumayo uthotha umuntu uhambile wawulanda isithwalo
kwenziwa isivumelwano ngale angithi manje ngikhuluma ngento engiyaziyo nami ivumelwano ngiyazenza nenyanga yaseMozambique thothi ngiyafika mhlambe imali yakhona ibe nokushoda yabona sengenza isithembiso ukuthi hayi madala le mali le ngizoyisibuyisa ngosuku lokuthi angithi uyabona manje laba bahambe bayolanda izinto benze ivumelwano umuntu walesikhathi izinto seyihamba kahle asiyaqala Nhlanzi usiyakhohlwa ukuthi lento izihambe kahle nje ubani odala uthi ihambe kahle usebaleka nemali yenyanga ushaya isikhathi kwakuvunelene ngaso sidlule siyabuya ke manje lento yenyanga eyenza ukuthi lento ibe impumelelo sifike ibhidlize kwasana angithi uyabona manje ngalesikhathi esephelile lawo mandla sakuyinkinga ukuthi abuyele emuva usezocabanga umuntu ola eduze angithi uyabona noma esefika la kuwena ngeke asakutshela ukuthi hayi kwakufune ngihambisa imali ngikhokhe ngiqedele imali noma inkomo ukuthi endaweni ukuthi ngangakwenza lokho njengezivumelwano that's why manje sengila kuwena ngithi usefika la indaba useyikhela phezulu laloko Nhlanzi kuyabalika emazi abantu inyanga ungayikweleti ngisho ukuthi 200 rand ungayikweleti okusho ukuthi abantu abakweleta abakhokhela Nhlanzi bangikhokhela mina futhi bangikhokhela mfowethu ngoba ngiyalenza iqiniso kubantu kufana noma ngeke ngizenze ungathi manje ngazi kakhulu yabona noma ngingcono kunezinye inyanga lethiwa ngengizwe mina ngikhuluma amagama enyanga kuneyinyanga mina engiyihloniphayo mina ezinye ngizazi ngabantu engisondelene nabo yabona ubudlelwane babo ukuthi ke iqiniso labo lithini kulobu budlelwane so ngihlonipha ngaleyo ndlela kodwa ngeke ngizwe ngiphapha ngambe ngikhuluma ngenyanga ngeke ungizwe ngenza leyo nto leyo ngobani nami ngilapha ekhaya ngumelaphi amaphutha ayenzeka kule ndime esikuyona kungafika umuntu Nhlanzi afika ashiye 30,000 la into ayishiyelele imali ingenzeki uyayibona lona manje ngalesikhathi singenzeki lento angithi ngizenze emkhulu mina yabona aqala umuntu akhulume kamnandi that's why mina ngithi mina lapha ekhaya mekuthiwa senza into yangahamba ngendlela ade ufisa ngayo you modern welcome ukuthi ubuyeze lapha ekhaya futhi ekubuyeni kwakho ungaphathi ngisho isenti mukude gibela kuphela ufike lapha ekhaya silungise uyabona sibone ukuthi mesishintsha leso sandla kube ukuthi akusinda leso sandla sishintshe sifake esinye isandla esiwamselana nawe kodwa leyo nto siyenza izilunge yabona ngeke ukuthi mina Nhlanzi kuCalifornia ifoni singayiziba ngisayibambi yayibona lento wonke ama client ami mina ngisho ukuthi isikhathini ngaphandle mase ngile ngaphela ngiganiwe nami nonkosikazi manje mase ngilele ebusuku akufune ngiphazamiseke uyabona so kodwa nje abantu nje bangifonela noma ngasiphi isikhathi bangithola mekukhona inkinga ababuye beze ekhaya silungisa iphutha phinde futhi umuntu abuyisa ukukhuluma ukuthi hayi mkhulu ngiyabonga lento isilungile kunjalo nje Nhlanzi okay ngizwa kahle ake sibuye futhi kulolu daba oluthi wena kuye kwenzeka yini ethi umuntu ufika kuwena ufuna ukuzothwala wena mawuthi uyabheka phansi uthola ukuthi lo muntu loyo ayikho into ezochuma ngesithwalo kuyena umtshele nje straight ukuthi hayi ayikho into ezochuma ngesithwalo kuwena kuyenzeka leyo nto kuyenzeka lapha Nhlanzi ngisho abazolanda igroup mina athi umuntu uzolanda isigubhu ngithi mina ngeke ngikwazi ukuneza isigubhu ngoba manje isigubhu asamselani nawe yabona kunaleli dlozi lakhe ngalifuna isigubhu kuwena noma mhlambe awukho fit enough ukuthi ungamelana nesigubhu cause lezi zinto lezi Nhlanzi zinemithetho yakhona ekufuna ukuhlala lokuyenza ngithi uyabona ezinye inamasiko akhona ekufuna ukuhlala lokuwagcina uyayibona lona so manje lapha kumina isithwalo vele umuntu before afike lapha ekhaya mina siqale sibe nokuxhumana efonini kubantu abaningi uyabona so methi umuntu ufuna isithwalo ngamtshotha angithwalisi mina ngiyaphakamisa ungadlulela phambili kwabanye mhlawumbe abathwalisayo yabona kodwa mekuthi ufuna isiphakamiso uyakwazi ukusondela ekhaya kodwa futhi lento mesiyibuka sibona hayi lo muntu lo lento ayifunayo ngeke hamselane naye yabona siyakwazi ukumjikisa umthayi phinde ekhaya okanye hambe uye kwabanye abazokwazi ukukulekelela ngoba lapha ekhaya ngesikwazi ukuthi kunikele yona uyazi ngiyaqala ukuzwa leyo nkulumo mangikhuluma nabelaphi bendabuko abahlukahlukene fanele ngikubeke iqiniso ngoba egcineni omunye umuntu ubheka imali ukuthi hayi vele ngiyasazi isiphakamiso ukuthi siqala mhlawumbe noma so 8000 ngiyalinganisa uyayibona uma sekufika imali vele ethathe imali evaleka amehlo cabanga usizi lomuntu cabanga isisakhe lethiwa ke lapha Nhlanzi lapha ekhathi nasebenzela indlala lapha ekhaya mina ngihluphekela lo msebenzi engahlupheka kakhulu Nhlanzi kunzima Nhlanzi ukuthi uhamba uhlala emizini yabantu ushiya ingane ekhaya wazi ukukhongesha isinkwa
inzima nhlanzi lento ukuthi ushiye ingane ekhaya ushiye umfazi ushiye ingane nomfazi ekhaya kungekho indlela okwazi ukuthi kungabalekelela ngayo nhlanhla leyo ke mina lento yami nhlanzi ibenzima mina ngisho ogobela bami bayazi ngiyibona lonto le ukuthi inhlonipho nje kumina into ekhona ngiyibona lona so manje inhlonipho nhlanzi idala ukuthi kuqaqeke wonke amafindo asuke ebophekile yabona musuke ukulezi izinto lezi zokuthwasa okanye zokumukela umsebenzi wabantu abadala mina ngisho ezinyangeni zami mina yabona lapha nje lapha kulelizwe lakithi ngithi mina mhlambe ngapha kulelizwe lakithi lapha engaqala khona ukuthwasa mina kwakufika abantu ngibalaphe endumbeni wangivumela ugobela wami ngoba ebona wazi wathi hayi ngeke ndoda bavumela abantu bangule ngijikisa abantu hayi ngikwathi hayi batshela abantu ukuthi ukephi bafike lapha ekhaya bakufika izimoto mina ngeke agobela ipake ngenza imali yokuphothula mina mhlazane ngithwasa kokuqala ngayenza ngagobela kufika abantu bangilande ngibabethelela kufika abantu ngibafaka amabhavu khona bakagobela engivulela inhliziyo ngakwazi ukuthi ngiphothule wonke umsebenzi engangikwenza abantu abadala kwaukuthi ke sengiyomukela isikhwama sobunyaka kwakukude lapho engangikhona ke ku number 10 hayi lapho ke ngangiqopha umlando yabona ngokuthina ngokuzotha nokwazi ukuthi uzokwenzani yafika nginikeza le ndoda into engangizela ingakho ngizoyigqobela ngize ngife emhlabeni ngoba ngiyalazi iqinisa lenza kumina kunjalo nhlanhla ngisho ngambiza ngaleli igama lakhe leli ngambiza emanga phela lo ake siye la ekuthenini ukuthi ke abantu abanenkinga inkinga zikhona emndenini kuyenzeka ukuthi umndeni uwodwa ake sikhulume ngomuzi womuntu umuzi owodwa uvele kube khona umuntu onenkinga emndenini kodwa ungwakhona la ekhaya unenkinga leyo yokuzalwa ake siye lapha ekuthena ukuthi ezinye zezinto umona noma inhliziyo embi noma yani unenkinga nje yokuthi into akaphumelele akwenze lutho kunalokho uba nezinkinga eziningi emndenini ngifuna ukuya lapho ekuthena ukuthi uyena ozamayo nje ukuthi hey siyazama ngihamba inyanga ngihamba abathandazi kodwa unenkinga nje ukuthi engaphumeleli uyakwazi ukuthi umqaqe lapho ngoba ngeke ngachaza nhlanhla ekuqaleni ukuthi kuyenzeka ukuthi izinto zakho ziboshwe indawo osuku kuyona uthi uyazama uthi ushona le nale kanti manje indawo kuyona ayivumi ukuthi ungenza izinto yabona kwenzeka enhlanzi uthola ukuthi izinto zakho zibopheka nje ziboshwa abantu ozwana nabo kwezothando okanye ohlangana nabo kwezothando yabona kwenzeka enhlanzi ukuthi ukuhlupheka nje nosizi lulethwa abantu ozwana nabo ngeegameni lobungani angithi uyabona ngoba kubona bonke enhlanzi abantu abazokuthanda noma kuthiwa nyazwana ukhona nje umuntu ozoba nalokho nasekhaya kunjalo yabona uthola ukuthi uhleli nje ekhaya kunomuntu nje ongakufuni yonke into yakho oyizama kubambela inhliziyo lo muntu ukuthakatha ngaphezulu komuthi so egameni elinjalo kwenhlanzi kunendima lapha ekhaya esenginayo kubo bonke abantu umadudula kwenhlanzi inkulumalanga inkaba enzima leyo engiyilandile ngoba namhla ngibona ukuthi hayikhona abantu ukuxakeka kuningi kakhulu manje ngenhlanzi ngikufake kumadudula nhlanzi ibhavu la khona ngoba manje umadudula mengizokunika yena uyadula so manje nhlanzi ngeke ngakhanda igama lokuthi manje abantu ake ngibenzele enhlanzi mhlambe at least ukusuka lapha ngomhla ka4 enyangeni ezayo kuya kumhla ka11 okusho ukuthi iviki lonke lelo nhlanzi abantu ngibafake kuyibhavu likamadudula umadudula ke enhlanzi uhamba uyokhuluma naye ngo1 ebusuku ngo1 inhlanzi ebusuku ukuthathe ngikusendaweni kamadudula ufike ucele yonke into oyicelayo kumadudula amadlozi amabi akwembethe uwacebe kumadudula yonke into embi ongayicabanga uyidilize lapha kumadudula ebhavini lakhe ngizwa kahle yabona lento oyichazayo ukuthi kuyenza ukuthi umuntu ekubambele inhliziyo mase kuba nenkinga yokuthi ke lo muntu ukuthakatha ngaphezulu komuthi ngifuna ukuya lapho ekutheni ukuthi shuthi inkinga zabantu
mabeza kuwena abantu wena ubheka inkinga abhekene nayo ngoba nendawo uke wayithinta indaba yayo ukuthi nayo iyakwazi ukuphika umuntu kufanele kumosheke izinto zakhe ngifuna usiye lapha ekuthenini ukuthi kuyenzeka ukuthi wena ukwazi ukutshela umuntu ukuthi kahle hlukana nomuntu ophila naye ngaleso sikhathi noma ngenzeka ukuthi akathandwa idlozi ngifuna ukuya lapho ukuthi njengenyanga uyakwazi ukumqashisa umuntu lapho egameni elinjalo Nhlanzi noma leyo nto inzima ukuthi ungayitshela umuntu uyabona kodwa kwesinye isikhathi umuntu ufuna engathi kumvula amadlebe kancane uyabona uthi nje umuntu kumvula amadlebe kancane umqashisa ukuthi hayi wendoda wena izinto zakho ngoba zingahambi kahle into ekuphikayo u1 no2 angithi ubona noma ndoda ngoba izinto zakho noma wena sis noma wena mama izinto zakho mayengahambi kahle into ekuphikayo u1 no2 so yenza kanje izinto zakho izoba right kuyenzeka ukuthi umuntu ehlukane nomuntu masiyaphumelela kuyenzeka lokho Nhlanzi uthola ukuthi umuntu okubambile noma obamba impumelelo yakho umuntu ozwana naye kwezothando kwenzeke futhi Nhlanzi ukuthi uthola umuntu kwezothando 3 months 4 months down the line uvuleka inhlanhla uthi uvela uthola isite uthi uvela wakhe uthi uthenga imoto uyabona emva kwalokho Nhlanzi ngalesikhathi usunalezi izinto angithi wena wazi ukuthi lezi zinto lezi iboost yakho iqhamuka ngapha kulomuntu uvela umali Nhlanzi lezo zinto Nhlanzi izovele ihambise kwamanzi zonke ila ubona khona hayi ngeke okusho kahle umuntu oyilethe inhlanhla kumina ulo ngizwana naye yenzeka leyo nto Nhlanzi ngizwa kahle ake sibuyelana ke Mqilasi sibuyele endabeni esiqale ngayo ekuthenini ukuthi umuntu uyakwazi ukugcatshwa noma ekhaya sigcatshwe sonke mase mina ngiyacindezeleka ngenxa ukuthi into esegazini kumina mhlawumbe ayihambisani nami ngifuna ukuya lapho mase kuba okunyeke ukuthi okay ngihambile ngiyolashwa into ethile kodwa kukhona into eyenziwa kumina ngaba nenkinga okay sikhuluma indaba yalezi zinto ukuthi abanye abantu abazi ukuthi bathwele abanye bahamba nezizwe egazini abazi ukuthi kwenzakalani abanye bahlanya Nhlanzi bahlanyiswe izona izizwe umuntu uthothwe right ephila nje ngenxa ukuthi ufuna ukuthi manje ashiya inamba kakhulu yabona ngeke ngikhulume ukuthi mekwenziwani ngoba ngazi ngathi ngigxeka mhlambe amabandla athile kodwa uthotha umuntu manje ufuna ukuthi ahlole kakhulu kuze kweqe angithi yabona agcine manje lento ayifakile emzimbeni igcine simhlanyisa angithi yabona igcine manje lento isimphambanisa umqondo noma usumbuka ubona lo muntu lo unenkinga lo kufana nomuntu Nhlanzi othola ukuthi ukhonza ukuloku ehamba ekhendla yabona faka yonke into egazini iyipongo nani okunye kukujika ubulili uyindoda awuphinde la uvela uphenduka usisibhuti sikade sikwazi nje ukuthi uyindoda ephilayo ngokuthi lokhu uhamba uphapha hamba uqala amazonke la Nhlanzi uvela uphenduka usisibhuti yabo emva kwalokho uyophapha pepe ifuneka lonto Nhlanzi muyinyanga nje ufune Nhlanzi ube inyanga ehloniphekile thina iningi inyanga esihloniphayo Nhlanzi yabo ezinye esake safika kuzona sambabona la nto lo muntu lo muntu right lo muntu lo kuthi phela noma bemgxeka abantu ngendlela yabo kodwa uthothwe lo muntu lo kukhona inkulumo engayihlanganisa naye mina yalunga yaphumelela uyayibona lona hayi ngizwa kahle emake umuntu othi useneyinkinga ke manje abhekene nazo ufuna ukuza kuwena ongenani mthule lokho athi yena ukuthwele noma lokho kumhluphayo mase umfaka kwenye indumba zothu uke wachaza umqalisa ngala uyamethula ngalana ise umsebenzi wakho lo wedlozi okay ngifuna ukuthi wenze njani umuntu umuntu weNhlanzi oneyinkinga njalo ngithi mina umuntu akafone kulezi number ezithi 067 209 1909 umuntu achaza udaba lakho uthi ngalanda into endaweni ukuthi manje lento isiyangixaka yabona okanye ngahamba ngaye endaweni ukuthi manje izinto zami kazilungi kahle sibona ukuthi ukukhuluma lapho sekulungisa kanjani ngoba ukukhuluma ufuna eqale emumva
kulomuntu owamkhandela leyo nto nomuntu wamnikela leyo nto yabona lokho mase ukuthi ke umuntu mhlamba basatholani naye ngokwenzeka lokho thothi umuntu anisatholani naye ungeza ke lapha ekhaya sikulekelele kodwa mufika lapha ekhaya musu ukuthi ufike la ekhaya uhlale ngegama lelinye inyanga ngikufuni lokho mina ngoba lo muntu othi ukhuluma ngaye kanti kumina umfowethu yabona lo muntu uthi ukhuluma ngaye kanti kumina mhlambe umzala wami yabona lo muntu uthi ukhuluma ngahle mhlambe kumina ubaba fika nje imina lo ngangifonile nginenkinga ukuthi lo nto kanjani usizokhuluma ukuthi hayi lo muntu wara hayi ngezi nalokukhuluma la kumina iza ngoba ufuna usizo lapho ngitholakala khona enhlanje ngitholakala endaweni yasemagabheni mina inamba bese ngiyishila ukuthi ithi 067 2091909 inkinga ke zabantu lapha ekhaya siyakwazi ukuthi sibalekelele kuzo zonke inkinga ezisuke ibaxakile ngaphandle kwezithalo ngaphandle kokuthakatha kodwa abantu siyabalekelela phansi kwaleli khaya elokugcina ongalidlulisa kubantu ekutheni ukuthi abasukumela impilo yabo bengabuki abantu mase ethi hayi use enjoy leyo mpilo ngathini engakusho nenhlanje kade ngichaza bhuti ukuthi kusukela ngomhla ka4 August kuya kumhla ka11 lapho kube kuyiviki lonke lena umuntu akaphathe nje u3.5 esandleni okanye umuntu aphathe u3000 abhalisele igama lakhe ngo500 kusuka mhla ka4 kuya kumhla ka11 sabatutula ibhavu lamadudula lokho elimile ngendlala ngiyakuthatha lapho ngiqala lapha ekhaya ngigudle nawe emva kwalo ngiyakuthatha ngiyokuphosa emfuleni lapha kumadudula lapho ubusubika khona lonke usizi lakho ukuthi lolu usizi lo namuhla ngiyalidiliza lonke ngifuna ukuthi lisale la ngaphinde ngilandele ukuhlupheka ngabe ukuhlupheka obuthakathi ngabe ukuhlupheka obeyibopho ezihlukahlukene ngabe ukuhlupheka kwento ohamba ilande siyakucindezela ngabe ukuhlupheka noma yini ongayicabanga emsebenzini unyanywa abantu emsebenzini kuphuma ikhulu uthi uyazama ukwazi ukuphumelela phuma ama post uthi yayibona nje lonto nhlanzi noma yini oyicabangayo oyifisayo enhle empilweni yakho ngithi mina ngomhla ka4 kuya kumhla ka11 likhona ibhavu lamadudula okusho 5 esandleni okusho ukuthi mina angihambe njengamanje ngiye kungadudula kunjalo nje enhlanje sibonga kakhulu dokotela ukuthena usibe nawe namhlanje ngiyabonga kakhulu ngiyabonga enhlanje ngiyabonga futhi hayi kunjalo mbukela lapha ekhaya yabona into esikhulumayo la ibaleke kakhulu yabona masikhuluma ngomadudula sikhuluma ngokulashwa kwabantu abantu baguliswa yinto ekubona egazini abanye benze ivumelano bengazi abanye bagcatshwa uthola ukuthi bagcatshwa ngento abangayazi ukuthi iyini kanti kwakuliwa mhlawumbe nempi ethile ekhaya manje basey'inkingeni abazibona ukuthi kukhona izipoki nezilwana abahamba nazo egazini fika ke umqilazi ula emagabheni mthinte kule number oyibonayo escreenini njengamanje mina ngumfukwanhliziyo emashumi umfuka sikopiti lakhe lamasoko intombi ethe bayidonsela empahleni umphendle manje umama omkhulu kwizigaqa zebhodo ngaphansi ngaphezulu utheni nakhonde ikhanda ngoba zonke intombi zilikundile hande manje acithi mamba wacithi umshololo umile lapho wafa mina ayiphindi dibana